Obratili smo se i hrišćanima da i oni lišeni prava na zaštitu. Kada se mi, Konstantin August, kao i Licinije August, stvari koje smatramo kao dobre za javnost, da pre svega treba da se i drugima dali dozvolu da poštuju onu veru koju daju preski naklonjeno. Na osnovu ovakvog zdravog savjetovanja ni bilo kome ne treba da se spreči mogućnost da svoje srce poveže sa... I ta mesta na kojima su se obično okupljali nazvana crkva